Awu sithi asibingelele umhlaba wonke lapho sibonakala khona kufika khona le video uMthembu lo dokotela uMthembu endaweni yakamaphumulo kaMxhosa inkosi engiyakhela uhlongwa namhlanje balaleli seniphathele indaba ezinkulu kakhulu ezinhle ngoba siyazi ukuthi wonke umuntu njoba sikhona siphila wonke umuntu uyakufuna lokuhle kodwa uthola ukuthi kunezingqinamba egcina zenza ukuthi ungafinyeleli kulokho okuhle okufunayo namhlanje seniphathele nansi induku kodwa le kungeyami kodwa mesikwakhe ngayo le nduku le sayifaka emzimbeni sakuhlambulula ngayo into zakho ziyakwazi ukuphila noma ngathiwa umthakathi owakubulala akasekho emhlabeni kodwa masakuhlambulula ngale nduku sayifaka emzimbeni sayenza inhlanga unamabhizinisi uyagembula siyakwazi ukuthi lezi zinto zikwazi ukuthi ziphile izinto zakho zenzeke bese kuukuthi ke uma usufuna sikwakhele eyakho siyakhona ukuthi ke nawe sikwakhele eyakho uma ukuthi ufuna sikwakhele yakho kodwa uma ukuthi ufuna sikwakhe emzimbeni ngayo siyakhona ukuthi sikwakhe ngale yami izinto zakho zivuleke into zakho zenhlanhla ukwazi ukuthi uphumelele kukho konke kokwenzayo siyatholakala ku 073 36 88 166 ilapho la sitholakala khona